Hawu kodwa Sulu. Awu maroro phakathi insider. Madoda. Unjani Sulu? As a commander, as a spoken leader. Oh, as a commander, as a spoken, as a me, as a love commander. Ngiyafana abanye my leader, but as a my second name, as a breaking news. manje eze tshela wena ngalelalanga ukuthi eze want mshina man eze want tulekelela eze want to work ngiyakholwa ukuthi khona lokuvile bathi angishayela la sohambile bathi eSuthu mali lo mshini sinothengena le mfotho ungawari sowukhulumile sowuvakele wena. Hey Makeba mana asathi manje ukuthi kahle bafuna kufa ngani kahle naba bekunene lebasolo bangafuni ukusinika tale nkululeko yala Maswati yethu singemaswati usicilate kakhulu babelona manje ngoba indzaba yinye kule nkululeko nje leader. Indzaba yenkululeko siyasebenza Zulu emisebentini akubonakali naloko imali ukuthi kubheka up ngalokuthi kude kwakona uhola imali iZulu lengeke ize idliwe ngisho nayinja uyayathi inja lenga rent lenganamntwana lenganamfati yewena awu imagine nje Zulu labo nakhona abantu abebantfu namhla labahola bo 1.5 awucabanga 1.5 unangwathenga ama-dog mall saka le ma-dog mall malini laphana esitolo ngeja kunenvoza lethi lokuthiwa akukhulunywe guqulwe tintfo emva kwaloko ithembe ukufaka ejele kunenvoza leyo okuthiwa akukhulunywe ithembe kokuthi iyona inemandla hayi man bona laba bekunene okuthiwa amaphoyisa nemasotsha ngani bona bathi bangafaka le uniform bese sebayahlanya inlathi inhloko tabo bese sebayakhohlwa ukuthi baphila nathi lemangweni bese bayakhohlwa ukuthi siphila nabo nje lemangweni bona nase bafake le uniform yabo yeah hey leader yabona ke sona so ke Zulu ibhlungu lento lena man Zulu man ngoba bathi abuka lo muntu vele akazange azabe nako kulokanyana nako ukucabangela nje liswati akazange nje lo muntu umswati nje ngigubhela kwesakhe uthi cabangela yena phela wena hayi leader siyabonga mani siyabonga kakhulu leadership ya esengibithele lombolo yala ekhaya bakithi ngiyabona uyabuta lo munye lapho so uyithi inombolo yaSulu lo Sulu wakhona wathi bamba abangani bakhe no uyathi lenye lo munye uthi yilo ngibandlulisele bathi kunemkhuba lo soqalile la Maswati lamahle bathi kunebantfu lapha laba publisher tithombe temaphoyisa nangabe bona banema personal issues now bathi publicize sebafuna ukuthi nani ningenelele bathuse amaphoyisa ukuthi ya stand fakela babo commander batauta ningaze nifuke nani bangani babe baphoyisa noma bangaze bapublish etfombetenu bo commander bayawathi ngiyathemba umsebenzi wabo Maswati lamahle singabe sephela nangabe unenkinga naZulu so publisher Zulu wena sofuna bonke nabantu bathu usileliphoyisa lelingizulu wena mvanana so Zulu fake ngathi sitha kanti labanye phela isito titha talomzabalazo nebakithi lo munye nje baqedza kumpublisher lapha ngosiyami yamathi nanami siyake sicommunicate uyasinika neinformation manje ke singayendi leyo Maswati lamahle awuswazile democratic news esephakathi insider Zulu kaMageba awu my leader unjani leadership siyaphila leadership aphila leadership siyabonga Zulu kaMageba sithandza nje ukucala sibonge mani Mageba ngosiyami umsebenzi weSwaziland Democratic News niyasebenza mani Mageba namaloyi siyabona niyasebenza siyajabula kakhulu ngani mZulu chubekani nebakithi nichubeke niqine madoda kithi inkululeko sesiyayibona
Awu siyabonga kakhulu leader kusikhuthata nebakithi. Bese ngiyabuya ke leadership naku lenkubo njengenyalo lokwenteka la kule live. Ngiyamangala lokuthi ingabe laba labachubeka basibanzetela basicinzetela. My leader. Yes leader. Ngibakala lithi ingabe laba labachubeka basicinzetela ngoba nyalo nje nangithithibala utawuhamba abuyele le ku community utawuhlala phi ngoba vele bekasola sicinzetela nalamalungu eParliament nawo bonke labo minister nobani iyaphela le term yelwanyana iyaphela le term yeParliament masinyane bathabe babuyela lekithi ngeke le system iba accommodate le yabo mangololo lena le regime will not accommodate all of them abakuqabange lokho nabanda letinto ukuthi they will come back to us Mageba sabe mukela ngendlela lemnanzi kakhulu ngoba batabe sebalaceleni ukuthi basitshele ukuthi bebasolo basendani le so nje Mageba ngithi mina awuqhuthuke emandla kuyiwembili kodwa laba labaqhubeka basigcilade siyanabo lemakhaya amazulu uzulu noma bahleli nyawo lesilungu kodwa utawuphela lokomsebenzi ubuyele emakhaya amandla amandla my leader hayi madoda siyabonga my leader awusukwendekani sivami sokhala kuthele yini lakho so like ipikeni manje ya man kanti oh yabona ke oy soy boy oh yini sekhona lekutshela yini ngakuthabayilo online sephetha iflu Always the unknown people as a attack, as a police camp. Just imagine. I got to a commander in a commander as a you as a no as a count. I'm my daughter. Was a kitchen care, was a garden pot. I must let them Lanekaya good and pepe. Lanekaya good to make no pepe, my daughter. Oh, that's why. How select democratic news of party inside. My leader. Yebo Zulu ngiworried lana manzulu. Angathi besingaba network spokesperson ngoba lo spokesperson wamswati lo niyasihlaza mani. Manje nasingavetiwe for South Africa batosuke bacabanga ukuthi nathi sikanye naye. Uyathukuma manje awucabanga ukuthi mina ngingalunga yini as a English me as a speak phela. Ngalunga Mageba sifuna wona ngincoma wena nje kahle kahle. No ngiyadlala leader. No ngigcinela lapho Mageba. Siyabonga leader ngiyathemba abaholi bayayipha ngiyathi dlayela ngoba ngithi spokesperson lesingimi nje ngokhulumana. Ngoba bathi Zulu spokesperson so ngibona pe TV ya bona sengikhohlwa kunitshela Emaswati amahle yathi mona namhla ngithola tindzaba letimnanzi engithi ngiyavuka lapha ngifonelwa ngilenye indvodza leyake yaba imanager yami lenye indzawo ithi Zulu yathi ndvodza sinemsebenzi wena ngiyanicocela Maswati amahle ningishayele tandla phela ngakunemona ngeke nginishiye la ngiyawhlala ngikhona noma sengili-celebrate kule level sebangibithelayo ngiyathi angenihambe ke senifuna kuva angibambe makho ya ngifonelwa imanager yami lapha lebekudzala ngisebenza nayo ithi kunelihlelo leli yakucala mhla ka 29 September ku SABC banibana ngeke ngitshele manje
nalapha ngangadi-ke bayocala kungibona lapho bathi ya Zulu manje sithi nasiceda kuba ne-board meeting sebangitshela lapha ukuthi hhayi umlo right for leli hlelo nguwe. So ngiyabe ngiphethe lihlelo lapha ku-TV ku-SABC starting from 29 September. Uyabe ngibona pe-TV ngithi sanibonana kodwa madoda sanibonana lapha ngoba ngigcoke emasuthu maswahla amahle ngishaya ntandla phela ngoba ngini lengente engabonakala lapha labantu baze bathi eseZulu good lapha ngoba ngikhuluma nesingisi ngifuna futhi lamalanga ngifuna ngihlale ngikhuluma isingisi nalakini ngideke ukuthi nafika langa la 29 September ngibe phela ngangangithembe ngoba nathi abazulu bayakhuluma nje kusukela mhla ka-29 September this year. Uyabe ngibona ku-SABC bani ngiyabe kunelihlelo lapho ngiyabe ngi-interview abantu as a English me as a speak but Zulu as a what kuthi as a may I ask you as your background. Ngidakumama nawe wena nje commenta la ngathi namhla ngithi umuntu waseSwati sengiyakulanza-ke ngithi Mancoba mamba as a welcome from to you. Angithatha umlaleli awuswazi le democratic news uphakathi inside. Zulu Makeba bese nibatshelile emsebenzini ukuthi commander uthi nihlale phasi. ngithi mina kulamalanga ngikhuluma namloyi lapha besele namloyi lapha ngithi mina bakithi uphi lo Zulu kwaswelo Zulu metshiso Zulu kotshelona ngilolo out of the okay Zulu akuswelo Zulu ukuhamba nemetshiso Makeba Yaphila kakhulu lide waze wangibulala. Siyaphila mna yebhuti uyathi ukuthi sijabula kangakanani ngani mani basakati bethu ngoba siyabona nje ukuthi impela nyanisi le misakato yethu lena kuyawugcina kungemisakato lemkhulu kakhulu lapha ekhaya eSwatini. Ya no man leader nathi sijajuliswa kusiniba khona nangabe nathi si live nebakithi. Sijabula kakhulu bhuti uyabona sikwatiswa nje into yinye ukuthi naba bothinzibala naba basicabanisa nabo mnayethu nabodzadze wethu Nkosi yami labantu laba sisuka nabo lemakhaya eZulu Nkosi yami nalokuhlupheka lesikuko bakwadi kahle. Uthi wena mina ngithi Zulu wanwana ungiphinzele shalapho. Akuswele Zulu lona uhamba nemetshiso akuswele kodwa lona ngulo bafana bemaphiya akuswele Zulu lo akathenzane okay lo Zulu Makeba Nkosi ngiyabona Zulu manje ngoba thithi bala sekuthiwa ngathi Friday akasabuyela office seyohlala nebathukulu leli shashela zishotho uyalithola lemango yena. Sikujabulela kakhulu phela lokho Makeba lokwenta nje ukuthi sikujabulele ngilokuthi bantu labaningi wena Zulu bayibafuna ukufunza ngikubona nakusakhulunywa nje abeva. So kenyalo nakatawufika nje ekhaya agcina afika kulabafana njengoba ukusho Makeba ukuthi bayawubuta ukuthi yendoda vele sozowaphumela la shashalazini batawubuka ke labanye labasele emva thina bayethi ngiyayibona lento ukuthi singalaleli labantu abakhuluma ukuthi itasihole lapho ngoba egcineni sine siyophelela lemakhaya. Hayi kunjalo ukhulumile bayilida ngikuthanzile mani ngikuthanzile leadership. Engamkhatha Nkosi yami. Swazi le democratic news esephakathi inside. Unjani umkhuhlane Makeba?
Ngiphapheme ngiyakubona uyangifonela athi ngicimo vele bengingathi bambi mhlawumbe sengingathatha isikhathi ngicolise Emaswatini ngiyacabanga bekabona uStinza bavele bethi ngagijimi kakhulu bengigula mani kodwa hayi sengivukile babe leader ngaqeleni kwakho ya hawu ngaqeleni kwakho hawu leader ngishayelane ke angishayele mangiphuma la ya ngilaqeleni kwakho ngizosipinsi my lady leader ngisase live manje sitawukhuluma lalela ke ngiyakuvota usese live manje kunendzaba yokuthi bonako la angiva kahle uthini uthi ngaSeptember kwentekani utabukhuluma uphuma live ngiyemseka TV mina ngithatheni kancane nje mina Ngeke TV nitangibona lesidlakela lesidwala TV la as live as a live as a TV bye bye leader man Swazile Democratic News Party inside Makeba I'll go to my leader as a diaspora number ngivakashile ngiyajika nje siyochubeka nemsebenzi wempilo uyakhatha my leader ngicela uphinze uzame kungishayela leadership ngiyakuzwa manje Makeba ya wena uyachubeka uyakhatha my leader ngicela uyakhatha my leader angibambe lo ngidawubuyela kuye Swazile Democratic News uphakathi inside yes Makeba leadership zikhona indaba ezintsha kunjani siyaphila man sesibona ama-breaking news bathi lapha as a police camp as a what hayi manje sesithi ngcono sihlale emakhaya ukuthi siphephe msa wakhuluma komanda yezulu nemaswati onke komanda wakhuluma Zulu lapha akaphikiswa inkulumo yakhomanda nje iphuma iconze njengegama lakhe lelithi ngikhomanda akaphikiswa alijiki alibuyele emuva laphuma ngemlomo manje umzala ke laba wena Mageba neMaswati bebacabanga ukuthi kesho uyabona ngendlela labachucha ngayo ubakhanza bahlabela ingoma ya countdown to 14 days nabo bayayicula eMageba angikuhlebele umnganami wena lomkhulu wasemhlabeni bathuthile etinkambu 90% of wabo hayibo baye ku-one room emchashweni bayobhadala khona labo bahlala bangabhadali khona akusiyo inganekwane lena Mageba neMaswati this is one reality truth lelikhona they are too fearful bathuthile nithinile eMaswatini lesi sikhathi sekuhlwitha live lethu libuye kithi kumnyalo bagcwele bahlamahlama amathapha wonke usuka entasa eNew Village uyofika eUniversity usuka emhlaleni uyofika entasi esigodweni bandizisa naloko emadrone kwabo bacosha yonke into lesemgwaqweni nansi basibika ngetindo sineMaswati hawena sikhulumile lesinye sikhuluma sathi Mswati usicabanise nebafowethu nabodadewethu sisuka ndzawonye lemakhaya ukuhlupheka lesibuko silive bayakwati
lela musha bengathi abadi lokuthi sisive sifunane sihlupheka nje sibuke singibando nalo inkingi basibulala le command ya commander imile Mabhekwa imile uma ufuna phepha sengezipho ke noma ngikhuluma nyalo hlala ekhaya kuphela nje ngeke commander ete kuwe usekhakini usendlini yakho emchashweni bothishela hlala emakhaya ningatenti bovandamu isebenti kahulumende anisutenta bovandamu i-order iphumile bashayeli bemaloli bemabhasi bematekisi bemakhulu iphumile i-order konke kuyema ngemhla ka-15 ngelilanga lesi-15 kuyabe kumhla ka-6 thamandani nigcine ngelesihlanu mhla ka-5 wena sewuyakhona-ke ukuthi uzofuna wendlula umthetho i-order yakhomanda utawubona ukuthi kutakwendlela sitawube siphumile siphusha i-order yakhomanda umlayeto losemaswatini Mabhekwa